Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nindya Nuswa Ramadhani. Saya dari kelas 81 nomor 10. Saya akan membacakan cerita Lapeso si bawa lauta pada bagian A. Engka dua tokasiasi, warwane, mabali bola, sewa peso, sewa mauta. Lomi pada palauna soso tudange riwiri lalenge, taja pasi deka ritolaloe. Labuta madenge, lapeso rirembe mitai laleng. Engka sewaso nasi pakkedada dua-dua sirenge nanrewe ribolana ripoliata. Pada soewo engkan nesa siserioloi. Matekani makkeda labuta mappebali makkeda. Ba makkutongo satu mupuadai. Nae agani patujumu lainnya. Makkedani lapeso. Engka madeceng, aja taonro tudas yaso bujuru mataja riwiri lalenge. Asesa engka adama to sulesanai, madecenge tudat-tudange. Madece pisa jopa-jopai, talao lele ribolana tongkangkae milau pasideka. Ba, makasis satu nai matanami useding. Nomoro sedi rito madenge. Pekugi musedi bateta tawai poleange nareko pale engka papadale kena puang ala ta'ala. Iko dua ya sedi. Nasaba iko madenge. Nae atu tuko bela aja mubuaki apa balinna lapeso. Madeceni nareko maku itu. Papa balinna labuta. Maka sini mapamulaki baja. Na iya papa bajana lau tongen niro duae sirenge ribolana tosugie papalewali limanna. Nae desa anukua sajan renuna. Nasaba iya maige rukaengi mede yarega narcala ketange. Ia papahan nalapeso silao labuta majepu mabela labona nania paresa bebuana tosugie. Nato mapadie onro rilinona. Lokia sigiling ngisa. Padana tomapadi maega malabo nama raja se bebuana. Narapi ni naingera sewae cerita riolo. Maka dae ricopona bulu mania. Engka sewa galempo batu maega parewe ulawa rilalena. Dek tau warini madepe kuritu. Nasaba mitawi ri pangonrona. Sewa ora sasa pakan retau. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.